Pogašeno, uništeno, privatizacije, mašine rasprodavali za euro, ali baš je veliko prostranstvo, veliko. I sad ti Vlačko reče to, sad neko drugi radi tu, neka privatnik ili... Pa ja ne znam šta se izdešavalo, dosta nekih stvari se promijenili i vlasnici. Aha. Generalno svi su Da. kupili to, uzeli pare i nestali. Da, ili drže godinu, dvije i... A stvarno prostor je nenormalno veliki. Avione da pravi. Ovdje možeš, druže, ne znam šta da Pa napravi. Boeinga da stavi. Ne Boeing, no, boga mi komotno, po Nikšića može tu stati. Komotno. Vidite ljudi, vi kako ovo ispade. Ja sam sinoć šetao tu do Lakovića, a mi danas uvati smo krug i sad ćemo opet pored te firme velike. Evo ovdje pumpa. Jedan bolji kafa. Da, ovdje, jel? Jel ima kafa ona s aparata za ponijet? S aparata, nisam mislio na kafićno. Da, no, s aparata i dobra kava, jel? Eto, reklama za njih i za sve koji vole ujutro zveknut kavu prije puta. Ovo je ovdje neki restoran, kafić, šta je ovo načičkano ovdje malo? Ili je kuća nečija? Ali nešto mi, brate, djeluje. Ne, kuća. Kuća. Aha. A da, vidim ovo ukrašeno previše ovoga. Ali jer je ulaz. A, kao hodnik. Aha. A da, nadograđivano, čuš mene kafić, restoran. Joj, brate. Lijepo. Ovo je parking, vjerojatno od ove konobe ovdje. Radi li ovaj bulevar? Pa ne znam sad, radio je. Radio, jel? Pa vjerojatno isto gradi, vidim svijetlo i ovo. Da. Šta je vam ovo? Ovo isto godinama ništa ne radi. Boksiti, jel? Boksiti, gledaj te čuvene zgrade Boksita, upravne zgrade, a vamo s druge strane su bili mašine Boksita, jel? Ovdje, gdje sad ovo smo gledali konobu, ovo gdje su ovi marketi. Gledajte vi tu u to vrijeme kako su lijepe pravljene zgrade i niko tu da nešto napravi predstavništvo neke jake firme. Pale im neka dva prozora gore iznad. Dobro, bije promaja, sigurno bije promaja. Evo i ovdje, vidi. Gledaj što unutra su neke kutije i šifonjeri otvoreni, vidiš i vamo desno. Ovo je stvarno bruka i sramota, gledaj kako je to ulaz lijep. Joj, majko. Najjače.